Dames en heren, goeiemôre, baie welkom by ons Hofmeyer aanlyn veiling. Ons hoop en glo en weet sommer ook dat julle hierdie dag saam met ons sal geniet. Net voordat ons begin, kom ons raak net so vir 'n oombliekie rustig en stil asseblief. Liewe Vader, ons kom in hierdie oggend en ons kom sê vir U dankie. Here, dankie vir 'n naweek van groot wolke, van weer wat reën, druppels wat op die dakke val. Here, want net U weet dat 90% van 'n boer se probleme opgelos word in daardie genadewater. Here, ons sê vir U so dankie daarvoor. Here, ons kom bid ook vir 'n goeie seisoen en dankie ook dat ons kan weet dat U ons liefhet en dat U ons seën. Liewe Heer, ons kom in hierdie dag en ons vra ook U seën oor hierdie dag en hierdie veiling en ons vra ook dat U met almal sal wees dat hulle later ook veilig terugry na hulle huise toe. In U naam alleen. Amen. Dames en heren, eerstens baie dankie aan al ons boere wat vee ingeskryf het vir hierdie veiling. Ons waardeer dit. Johan, vir al jou werk, baie dankie. Meerkat, al ons kopers, kykers op Meerkat, Bianca, Lenief, baie dankie vir julle, ons eie A-span. Philip, vir jou werk met die catalog, ons sê vir jou ook baie dankie. Dames en heren, julle ken die manier en die volgorde van die veiling. Ons verkoop alles per kop. Die gewig op die katalogus is so na as moontlik uitgewerk aan wat die vee tans weeg. Byvoorbeeld, indien die diere vir R1000 verkoop word en hulle weeg 25 op die katalogus, is dit R40 'n kilogram en daardie prys per kilogram word dan gebruik wanneer die vee geweeg word. Righto, ladies and gentlemen, dames en heren, vleis en draals normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar is 15% BTW betaalbaar op al die aankope, laai gratis, maar op kopers risiko. Dames en heren, ons volledige terme en voorwaardes beskikbaar aanlyn en ook by die kantoor en met julle toestemming aanvaar ons dit dus as gelees en bindend. Righto, lot nummer 1, lot number 1, ladies and gentlemen, dames en heren, 250 van hulle, 250 of them, slaglammers, vetlammers, Donie Dormer, kruislammers, beautiful, hulle weeg 42 kilogram, hulle is in die voerkraal, nog nooit geskeer nie, en hulle is so 20 kilometer buite Kraddock. Dames en heren, ladies and gentlemen, let's go. 2-1-1, minimum 1-1, 2-1-1, minimum 1-1, minimum 1-1, minimum 2-1-1, minimum 1-1, minimum 2-1, bird. Heck it, where is in your but now 2-1-1, minimum 1-1, minimum 1-1, minimum 2-1-1, minimum 1-10, minimum 10, minimum 10, minimum 10, minimum 10, bird. 2-1-20, 20, minimum 20, 20, minimum 2-1-20, 20, minimum 20, minimum 2-1-30. Heck it, 2-1-30, 30, minimum 30, 30, minimum 2-1-30, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 50. 2-1-30, minimum 2-1-30, minimum 50, minimum 60, minimum 60, minimum 65. 65, minimum 65, minimum 5, minimum 65, minimum 265, 2065, minimum 65, minimum 265, heck it, 2175, minimum 265, minimum 5, minimum 65, op 2175, minimum 265, asking 2170, 2165, minimum 65, minimum 5, minimum 65, once, 2165, twice, all through, and all. Done, 2165. 2165 by number 239. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 2, lot nummer 2, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 2, lot nummer 2, ladies and gentlemen, dames en heren, 300 van hulle, 300 van hierdie stoorlammers, Donie lammers, hammelammers, 30 kilogram. Let wel, hulle kry kruipvoer, gewigstoename van plus minus 300 gram per dag, ongeskeer 3 maande oud Kraddock. Lot nummer 2, lot nummer 2, 16. 168, but about 1600, but now 168, but about 1600, but about 1600, but now 168, but about 68, but about 6. Heck, it 168, but about 10, but about 10, but about 10, but about 10, but about 16, 20, 1620, 20, but about 20, 20, but about 1620, 20, but about 20, 20, but about 620, but heck, it 1620, 20, but about 20, 20, but about 20, but about changing, but to 5. At 1620, 20, but about 20, 20, but about 1620, but about 25. At 25, but about 25, but about 25, but about 25, but about 5, but about 25. Yen 1600,
1625 Bermansik 25 Abrama 5 Abrama 25 Abrama 5 Abrama 25 1625 Bermansik 25 Abrama 25 Abrama asking 30 1625 Abrama 25 Abrama 5 Abrama 25 Bermansik 25 up at 1625 Bermansik 25 Abrama 25 Abrama 25 once 1625 twice all through and all done at 1625 1625 1625 213 buys. Lot nummer 3, lot number 3, 400 van hulle, 400 van die Donnie Lammers, 400 van hulle, 400 of them ladies and gentlemen, 30 kilogram, hulle kry voor 3 maande oud, Hofmeyer district. Dames en heren, ladies and gentlemen, lot nummer 3, lot number 3, let's go. 1600 Burma 20 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 20 Burma 20 Burma 30 30 Burma 30 30 Burma 30 Burma 30 30 Burma 30 bird 1640 Burma 640 40 Burma 50 Burma 650 Burma 50 50 Burma 50 Burma 650 Burma 1650 Burma 650 changing bit to 5 1650 Burma 50 50 Burma 1650 Burma 650 Burma 1650 Burma 650 bird 1650 Burma 1650 Burma 650 Burma 50 50 Burma asking 5 1650 Burma 1650 Burma 650 Burma 50 50 Burma 650 Burma 50 50 Burma 1650 once 1650 twice all through and all done at 1650 213 ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 4, lot nummer 4, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 4, 350 van hulle, 28 kilogram, 28 they weigh, 28, 28, 28 they weigh. Kruipvoer lammers, 3 maande oud, Hofmeyer, let's go. 15 bid, 15 Burma 5 Burma 1500 bid now 15 Burma 5 Burma 5 Burma 1500 bid now 15 Burma 5 Burma 5 Burma 5 Burma 1510 1510 ek het 1510 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma 15 Burma 10 Burma 15 bid op 1510 Burma 15 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma 15 asking 20 1510 Burma 10 Burma 15 Burma 10 Burma 10 Burma 1510 Burma 15 changing bid to 5 1510 Burma 10 Burma 10 Burma 1510 Burma 1510 Burma 10 Burma 15 Burma 10 Burma 15 Burma 10 Burma 15 once 1510 twice all through and all done at 1510 is reg 1510 Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 5, lot number 5, lot nummer 5, lot number 5, 300 van die stoorlammers, 300 van hulle, 300 of them, 300 of them. Donnie Dormer kruis lammers 31 kilogram, hulle is in die voerkraal, hulle is reeds gespeen, ongeskeer, 3 maande oud, Venterstad. Kwaliteit lammers, dames en heren, ladies and gentlemen, lot nummer 5, lot 5, let's go. 1600 Burma 6 Burma 6 Burma 1600 Burma 6 Burma 6 Burma 6 Burma 6 Burma 10 Burma 10 Burma 6 10 Burma 10 Burma 6 10 bad 1620 20 Burma 20 20 Burma 6 30 30 Burma 30 30 Burma 6 30 30 Burma 30 Burma 6 30 30 Burma 30 bad ek het 1604 Burma 6 40 50 Burma 50 Burma 6 50 Burma 6 50 Burma 6 50 bad 1006 Burma 6 Burma 6 Burma 6 Burma 6 Burma 6 60 1006 Burma 6 Burma 6 7 Burma 6 7 Burma 6 7 Burma 1006 Burma 6 7 but 1680 Burma 80 Burma 80 Burma 680 Burma 80 Burma 80 Burma 680 1690 90 Burma 90 Burma 690 90 Burma 90 Burma 1690 Burma 690 bad 1690 90 Burma 90 Burma 90 Burma 90 Burma 690 90 Burma changing bit to 5 1690 90 Burma 90 Burma 90 90 Burma 90 Burma 690 90 Burma 90 Burma 90 Burma 690 5 1695 Burma 5 Burma 695 Burma 5 Burma 1695 Burma 695 1695 Burma 95 Burma 95 Burma asking 17 1695 Burma 5 Burma 1695 1695 once 1695 twice all through and not done. Ons is onder die reserveprys, ons gaan hulle vir die oomblik net laat verbygaan.
Lot nummer 6, lot number 6, ladies and gentlemen, dames en heren. Lot nummer 6, lot number 6. Lot nummer 6, lot nummer 6. 100 van hulle 28 kg. 28 day weigh. 100 van hulle 28. Hulle is in die voerkraal ongeskeer. Hofmeyer. Let's go. 1450 bid. 1450 bid, man 450 bid, man 460 bid, man 460 bid, man 1000 460 bid, man 460 bid, man 470 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 80 bid, man 480 bid, man 1000 480 bid, man 80 bid, man 480 bid. Ek 1480 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 80 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 80 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 80 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 480 bid, man 80 bid, man 480. Asking 90. 1480 but mighty but mighty but mighty but mighty but man 480 but mighty but mighty but man 480 but mighty but mighty but man 480 but man 480 but man 480. Once, twice, all through. Done at 1480. 2 and 3. Lot nummer 7, lot number 7, ladies and gentlemen, 160 van die stoor weigh, 160 van hulle, 160 of them, they weigh 52, 52 kilogram, 52, 3 maande wol, let's go. 1750 bid, 1750 bid, 1750 bid, 50 bid, 750 bid, 750 bid, 760 bid, 760 bid, 760 bid, 760 bid, 760 bid, 770, 1780 bid, 80 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 80 bid, 780 bid, 1780, 1780 bid, 780 bid, 80 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 780 bid, 780, 1780 bid, 80 bid, asking 90, 1780 bid, 80 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 780 bid, 80 bid, 80 bid, 80 bid, 780 bid, 780 bid, 780. Once. 1780 twice. All through. And all done at 1780. 211. Lot nummer 8, lot number 8. Lot nummer 8, lot nummer 8. 39 van hulle, 39 of them van die merino ramme, hulle is so 4 tand tot oud. 3,5 maande wol, 68,5 kilogram. Ladies and gentlemen, let's go. 17. 17 bid now, 177 bid now, 177 bid, 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 177 bid now, 17 bid, 1,700 bid now, 177 bid, 177 bid now, 177 bid, asking 10, 1,077 bid, 17 bid now, 177 bid, 1,700 bid now, 177 bid, 17 bid now, 177 bid, 17 bid, 1,700 bid now, 177 bid, 1717. Kom ons laat hulle vir 'n oomblik net verbygaan. Lot nummer 9, lot number 9, ladies and gentlemen, dames en heren. Lot nummer 9, lot number 9. 400 van hulle, 400 of them. They weigh 32. Voerkraal aangepas, ongeskeer, 3 tot 4 maande oud. Beautiful, 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 beautiful lammers. Look at them. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's go. 17. 17 bit now, 177 bit, 17 bit now, 117 bit, 10 bit, 10 bit, 17 bit, 10 bit, 17 bit, 10 bit, 20, 20 bit, 30, 30 bit, 30 bit, 30 bit, 30 bit, 30 bit, 30 bit, 40 bit, 50. 750 bid, 750 bid, 50 bid, 750 bid, 1750 bid, 750 bid, 1750 bid, 1750 bid, 750 bid, 50 bid, 50 bid, 750 bid, 1750 bid, 750. Op 1750 bid, 750 bid, 750 bid, 750. Once, twice, all through, and all done. 1750, 213. 50 van die Donie slagweë, 50 of them, 50 van hulle, 50 of them, 50 van hulle. Hulle weeg 68, 68 they weigh. Dames en here, ladies and gentlemen, look at them, 68 they weigh. Hulle is in die voerkraal, kradok, 68 wat hulle weeg, 68, lot nummer 10, lot nummer 10. Let's go. 22, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, op 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, asking 10, ek 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, op 2200 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2200 bid, 2000 bid, 2200 2200, 22, kom ons laat hulle vir 'n oomblik net verbygaan.
Lot nummer 11, lot number 11, 100 of them, 100 van hulle, slagweie, 60 kg, 60 they weigh, 60 kg, hier's mooi weie, 60 kg, Hofmeyer, ladies and gentlemen, 60 kg, lot 11, lot 11, let's go, 2000, 2000, 2000, 2000, once, twice, all through. Ons is 'n bietjie kort. 2160, 2160, 2160, 2160. Righto, dames en here, lot nummer 12, lot nummer 12, hier's mooi colors. 92 van hulle, 92 of them, Bonsmara type colors, 60-40 mix, 200 kg, hulle is in die voerkraal, Hofmeyer. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 12, lot nummer 12, let's go. 7-8 bid. 7-8 7-8 changing bids to 50. 8,050. 8,050, asking 70. 8,050, asking 70. 8,050, asking 70. 8,050, once, 8,050 twice, 8-1, 8-1, 8-1, 150, 8,000, 130, 130, 8,200, 8,200, bird, 8,200, bird, 8,200, asking 50, 8,200 once, 82 twice, all through, and all, done, 8,200, buy number 241, 241. Daar sê, dames en here, baie dankie, dankie vir julle ondersteuning, ons waardeer dit, baie geluk aan al die verkopers en ook al die kopers. Onthou asseblief ons volgende veiling, volgende Dinsdag die 18de November, ons volgende aanlyn veiling, Dinsdag 18 November, dis die Kwalsberg maandveiling, Dinsdag 18 November. 'n Baie mooi week vir julle almal. Baie dankie. Vir al ons kalfmanne, onthou môre kalfveiling, speenkalfveiling 3000. Plus minus 3000 kalvers môre op veiling. Alhoewel en omgewing 3000 kalvers môre, 3000 kalvers môre op veiling.